أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Allah subhanahu wa ta'alaның paz ihsanı ve inayetiyle bugün yeni bir kitap okuşku müyesser bulduk. O olsumu Miftahul Adab li Fehmi Kelamil Arab degan merhum Abdülkadir bin Abdülvaris Kaşgari deydi. Abdülkadir Damollam. Yani halkımız arasında Abdülkadir Damollam deb tanılgan ve meşhur olgan mush kishininki asaridan bo'lgan bir qancha asarlardan bo'lgan birisi ismi Miftahul Adabi li Fahmi Kalamil Arabi arab tilini tushunish uchun bo'lgan adab ochquchi deydi-da. Adab ochquchi. Bu Abdülkadir Damollamniki qisqacha bir tarjimali kelsak, bu İslamiyet tarixidagi 18 yoki 19 asr nihoyatda mislsiz fojia bir davrga to'lgan bir kunlar bo'lgan bo'lib, chunki bu asrda İslamiyet dunyosi ikki cho'ng imperiya, mushu asosan ikki cho'ng imperiya dunyoni mundaqcha aytganda bir kontrol qilib kelgan bo'lib, u sumo qaysi deganda Türk Osman imperiyasi, yana bir cho'g'risi Türk Mo'g'ul imperiyasi. Mushu xuddi hozirgi Rossiya bilan Amerika ikkisi dunyoni bir cho'rib, dunyoni idora qilib, dunyoni o'z hayminiga elib kelganga o'xshash. Mushu ikki imperiya masalan shu davrlarda nima qilgan deganda dunyoni asosan idora qilib kelganlar. O büyük bu Osman imperiyası Xilafatul Osmaniye o ayaklaşkan ekan 1924 şu yıllarda ayaklaşkandan keyin yoki ayaklaşdan burun biraz İslam ellere, İslam tuproqlari taraf-tarafdan talant taraj ketgan bo'lib, masalan Nurg'uniya G'arb va Sharq doiralar tarafidagi İslam coğrafyalari Balkan davlatlar deymiz, O'rta Osiyo, O'rta Sharq va jumladan bizning tuproqlar hammasi asosan talon-taroj ketib qolib qoladi o'sha Osman imperiyasiniki nima qilishlar ag'dirilib yoki chiqib ketishlar. Shu vaqtlarda endi bu bizningki eng ahvolimiz bak tushkun, bak shundoq bir bechora, shundoq bir holatda hep qolgan bir paytning o'zida o'sha vaqtlarda bundan burun bu marhum Abdulqodir Damollam Abdulvaris Qashqariy degan bu kishi 1870 yili atrofida dunyoga kelar ekan. Buni da biroz talash tortish asosan. Bu kishi shu holatga vatanimizniki shunaqadar bir xalqimizniki eng ibtidoiy bir holat qilib qolganligini aytdi, echinib. Nima yangicha usul jadid deb bandaq bir yangicha usul madrasalarni ochgan. Uni shu O'rta Osiyo, Qozon va Ayamiyadagi o'ziniki o'qigan yoki o'qitgan yoki shu yerga ma'rifatparvar aqasi sirtqi olim ulamolarniki ta'siriga uchqish orqali oxir vatan qaytib shu yangi nimani usul jadid degan manhaj bo'yicha vatanimizga masalan maktab echib u odam nurg'un masalan diniy ba'zi mutaasib ulamolar va shu vaqtdagi rus va xitoylarniki ba'zi bir siyosiy besimga duch kelib u odamning tatgan kulfatlarini ig'ir endi bu odamning hayoti shundoq.
Keyin bu adam şu ahir taraftan oynab besim uşqab, masalan hatta vatanda muxatirjam turamay bir qator safar qilib bir necha yildan keyin yana qaytib kelib vatanga Qashqarga. Keyin yana safar qilib mushundaq bir odamning hayoti shu tirhal ichida shu berish kelish safar qilish mushunalliklar asosida ketdi. Ta 1800-1924 iqtidor qilgan qadar şehit kılmagan kadar Allah o kişinin şehitliğini kabul kılsın. Bu kişinin hem de hayatı ve muallafatları, o kişinin hayatı ve o kişinin kaldırıp koygan eserleri bu haqda kıskısı toxtulup ötümüz. O kişinin hayatı kanda dese, o kişinin asli ismi Abdülkadir Abdülvaris عبد القادر بن عبد الوارث الذي كان معروفا في آثاره بنسبة الكشغري وأرطوجي وغازي ومشهورا بين الناس باسم عبد القادر دام الله. ولد سنة 1862 في قصبة مشهد بمحافظة أرطوش في مدينة كشغر بتركستان الشرقية. درس الابتدائية في قصبته، ولما بلغ 15 سنة من عمره بدأ التعليم العالي في مدرسة خانية المركز التاريخي للعلوم في كشغر، وتخرج منها بدرجة عالية في وقت قصير. ثم أراد عبد القادر أن يرفع مستواه العلمي، فاستمر في تحصيله في مدرسة كوكلتاش التي كانت في زمانه أحد المراكز العلمية في بخارى. عام 1891. O kişinin hayat kandaktıysa o kişinin ismi Abdülkadir bin Abdülvaris. Bu yüzdünki o kişinin eserleri hakkında Kaşgarga nispet berip tunulgan. Abdülkadir bin Abdülvaris Kaşgari deb. Va Artuji deb, Artuşluq deb mundaq nisbat berilgan. Abdulqodir bin Abdulvaris al-Artuji deb va G'azi deb mundaq nisbat berilgan. Mush nisbatlar tonilgan deydi. İnsanlar arasıca Abdulqodir Damollam degan ism bilan tonib mashhur bo'lgan. Bu kishi 1862 yil tug'ilgan deydi. Qayerda desa, bir Mashhad degan bir nimada bir yezida. Atuşninki Atuş'un bir vilayetining Mashhad degan bir yezisichu o'sha tug'ilgan. Qashqar shahrining Atush viloyatining Mashhad degan bir yezisida sap turibsan. Bu kishi boshlang'ich maktabni o'z yezisida o'qigan. 15 yosh kirganda yuqori saviyalik bir o'qish maqsadicha xalliq maktabini madrasada o'qigan deydi. Yani nayati xalliq madrasa tarixiy bir markazganda bu. Nima uchun deganda Qashqardagi ilm ma'rifat uchun tarixiy bir asosli o'ringan. Shu madrasatul xoniya shunda o'qigan deydi. Buningdan nayati yuqori o'rnak bilan, yuqori nima bilan shu darajalar maktabdan bitirib chiqqan. Qisqa vaqt ichida. Anandan keyin odam o'zining ilmiy saviyasini ko'tarish uchun yana qaytadan bel bog'ladi. Odam yana shu ilm o'qishga davomlashgan bo'lib, nada Ko'gultosh madrasasida ki bu o'z zamonidagi Buxorodagi ilmiy muassasaninki ilmiy markazlarninki birisi o'z zamonida. Qachon deganda 1891 yilda. وفي نفس الوقت تأثر معظم علماء بخارى وما حولها بالحركة الجديدية التي بدأها غصبرالي إسماعيل 1851 إلى 1914 ميلادية في قرم. وفتحت هناك مدارس كثيرة على منهج أصول جديد، وقام عبد القادر دام الله مدرسا في هذه المدارس التي درس فيها من قبل، وألف كتبا قيمة مهمة في أثناء هذه المدة. Mush vaqtning o'zida bu odam ta'sirlandida Buxoro ulamolarninki ko'pinchasidan zo'r ta'sir qabul qildi va uning Buxoroning atrofidagi ulamolardan zo'r ta'sir oldi deydi. Yangicha harakatlar bilan.
ki o yeni hareket ne? Yeni bu talim, terbiye hareketi e, Gaspırali İsmail degan kishi asli boshlagan bu yangi harakatni ilmi bu yangi usul bo'yicha ep berilgan ilmiy bu harakatni bu Gaspırali İsmail degan kishi boshlagan deydi. 1851 yil boshlabdi ekan bu kishi. To'g'ri vaqt shu ekan. 1851dan 1914 kishilik mush aniq yashagan kishi ekan. Muşadan başlayan yeni hareket, muş usuldan tesirlendi bu Abdülkadir Damollam deydi. Bu Gaspıra İsmail'in kişi Kırım'da, yani bu Tatarken de bu kişinin karganda. Hazırki Kırım, Rusya'nınki, hazırki Ukrayna'dan 2014 yılı Ukrayna'nın kolundan Rusya'ya ele aldım ya, Kırım diye yani. Muşu Kırımlık adamken bu. Bu adam bu yerde bu Kırım'da köp muşu yeniçe usul menhej üstüdüçü nurgun medrese eşilgan deydi. Abdülkadir Damlam muşu mektepten üçün müderris oldu. Hem yüz mundumur muş mektepte okugan deydi de. Ve onu da çok nayet kıymetlik bir baha muhim kitaplarını yazıp çıktı. Kaçan muşu buş müddette. مش مدة أرلغدا. عاد عبد القادر دام الله بعد الانتهاء من دراسته عام 1910 ميلادية إلى بلده تركستان الشرقية، وبقي مدرسا هناك في المدرسة الخانية بكشغر. وأسس مدارس جديدة بمحافظة أرتوش ومدينة كشغر على منهج أصول جديد بمعلوماته وخبرته المكتسبة من معلميه خلال دراسته في بخارى. Madem Abdülkadir Damallam bu 1910 yılı bu yerdeki ilmi hayatını tüketken deyinken özünün döltüğün Şarkı Türkistan kayıt değil. Bu yerde çoğu bu halk medresede müderris olup bir neçe vakit kap kaldı. Bu yerde hem bir neçe Artuş şehrinde ve Kaşgar şehri çoğumuş yeni uslup boyunca bir kanç mektep içildi dedi. Özünki e, bilim bilen ve özünçe nurgun kol keltügen tecrübelerle kimden özün ustazlardan öz aşağı Bukhara tuğan müddette dedi. لقد أظهر الشعب المسلم هناك تأييدا كبيرا لهذه المدارس الجديدة، وبدأ التألم فيها في وبدأ التعلم فيها في أقرب وقت مع طلبة أكثر من المقدر، ولكن بسبب الهيمنة الروسية على المسلمين في تركستان الغربية وزيادة الفضاء الصينية في تركستان الشرقية أغلقت مدارس عبد القادر عبدام الله، واضطر للخروج بنفسه من بلده، وذهب بقصد أداء الحج إلى المملكة العربية السعودية وإلى أهم مراكز العلوم قزان وإسطنبول والقاهرة في خلال سنتين. وتبادل الآراء وتبادل الآراء مع العلماء المستنيرين في عصره حول مصير الأمة وخاصة مصير قومه المظلومين. Bu halk bir yerde keng ko'lamlik bu adamның bu yeniçe açқан mektebini çok favqulodda qo'llaydiganligini izhor qildi deydi. Va bu maktabda eng yaqin qisqa bir vaqtda o'rganish ishlari boshlanib ketdi. Kunayt kutgandimmi, mo'ljallangandanmi jiqaroq o'quvchilar bilan deydi. Lekin G'arbiy Turkistondagi musulmonlarga Rus tajovuzchiligi va Rossiyaning besimdorligi, ular bo'lgan hukmdorligi sabab bilan va Junguninki Sharq Turkistongacha favqulodda nima bo'lgan bilan o'lchamdan tashqari mundaq besimning ta'siri bilan qanday qilindi deganda Abduqodir Damollamning bu maktablarimiz taqaldi. Va bu odam qaytadan yana bu o'z davlatidan sirt chiqib ketishga majbur bo'lib qoldi. Bu odam haj faoliyatini ado qilish maqsadida
Saudiya Arabistonga keldi va ilmninki asosi markazi bo'lib sanaladigan muhim shaharlarga Qozonga o'xshash Tatarninki, Tataristonniki va Istanbulda, Qohiradek mushundoq muhim islomiy va ilmiy markazlarga safar qilgan bo'ldi deydi. 2 yil oralig'ida. Bu kishi nayti o'z davridacha nayti parlaq olimlarniki, ulamolarniki ko'z qarashlari bilan cho'mda fikr almashtirdi. Mushu umumiy islom ummati haqida va xususan o'ziniki mazlum bechora ummatiniki haqidagi Uyg'urlar haqida. وجد عبد القادر دام الله أن البيئة التي رآها في خارج بلده لا تختلف كثيرا عن بيئة بلده تركستان الشرقية لأن أراضي الأمة الإسلامية قد احتلت وكان المسلمون يعانون في كل الأماكن من الفقر والجهل وكان أبناء الأمة في صراع إيديولوجي فيما بينهم وظهرت من وراء هذا الصراع الأيديولوجي أفكار الغرب الخاطئة التي تنكر القيم الأساسية لحضارتهم وتدعي أن سبب تخلف العالم الإسلامي هو الدين وترى أن نهوض الأمة في تقليد حضارة الغرب فعلى ناحية الاشتراكيين فعلى ناحية الاشتراكيين والقوميين ورجال الأديان المقدسة اليهود والنصارى وعلى ناحية أخرى المصلحون الذين لا يقبلون الاختراق والاستعمار ولم يكونوا يغفلون عن التقدم الصناعي والعلمي في الغرب مع الاهتمام بالقيم الأساسية لحضارتهم. Abdülkadir Damallam bu özünün dövlətinin sırtıdıcı bir xil muhitni kögen bulup, o muhit bu öz dövlətini Şarkı Türkistan dövlətinin muhitidin cih farqlanmaydigan mandaq bir muhitni bayqıdı deydi. Çünkü İslam ümmetlerinin tupraqları asasen hemmisi tecavüzçüler tarafından ihtilal kılınıp talan taraj kılındı deydi. Müslümanlar bütün hemme yerde kayar olsun yoksulluk ve bilimsizlikке duç keliyotgan bo'latdi. Muşun derdini tatib o'tadi. İslam ümmetlerinin balları olsa ideolojik bir to'qinish ichida. Özara ideolojik to'qinish ichida. Ve muşu ideolojik to'qinish arkasida bazı nime g'arbniki yolg'on xato fikrlari zuhur qilish boshladi, meydonga keldi. O asası kıymet, asas ölçem bo'lgan nimani buni inkor qilib boshladi. Bu deyish başında nima bu fikir sahipleri egalari islom dunyosiniki oxirgi qilish sabab bo'lsa din deb mana deyish başladı. Va o'ylash başladı haqiqatan ummatninki qayta gulinib qayta qilishi o'rnidan turishi g'arb madaniyatiga yuzlanish yo'lida deb mushni o'ylashdi deydi. Hem iştiraki mesela sosyalizm tarafiga Rusya mesela bu taraflarga yuzlanish bilan bo'ladi millatparvarlik muqaddas dinninki masalan bu taraflarga yahud nasoralar mushlarga yuzlanish bilan bo'ladi deydi. Bir tarafdan aytganda bir qancha islohotchilar bular o'sha iste'morni qabul qilmaydi. Bular hem nim qiladi deganda bu yasalma va taqaddumdan yasalma daqiqi shakli ilgirlashdan g'aflatda bo'lmag'andi. G'arb ilmiy va sanoiy taqaddumdan ham g'aflatda bo'lmag'andi deydi. G'arbdagi ilmiy va sanoiy ilgirlashni g'aflat qilmag'andi. Lekin nimalarni desa ko'ngil bo'lishdan asosiy qiymatga ularninki o'zlarininki madaniyatninki asos qiymatiga ko'ngil bo'lishdan g'arbniki ilmiy va sanoiy ilgarilashidan ular ham g'aflat qilmagan deydi. لم ييأس عبد القادر دام الله مما رآه في العالم الإسلامي والتركي أمامه
ووضع خطة لنفسه من خبرة المكتسبة، وعاد إلى كشغر عام 1920 ميلادية، واثقا بأن شعبه سوف يتخلص من الجهالة وعبودية الاستعمار مع التدريب والتعليم. فبدأ التعليم والتدريس. Abdülkadir Damolla'n İslam dünyasıdaki kögenläsidin ve Türk dünyasınınki kögenläsinço bu Türk dünyasınınki aldıda kögenläsin hiç qanday bir ümitsizlenmedi. Ümitsizlenme yine onu plan layihani özüge koydu da aldı koydu. Özünki nait mol erişken kolu kelgen tecrübelerden özüge bir plan proje layihani otur koydu. Yine Kaşgar yine 1920 yılı miladi 1920'de kayıttı. Özünün halkınınki pat pursatda bu bilimsizlikten ve bu kulluk tüzümden kutulduğallığı işenç kanalda kayıttı. Nim bilen ma tedribi ve ta'lim. O halkını ço ameli praktik kılış ve onu talim terbiye ettirişlen bu kulluk zincir bu kıl nimeden ço kutulduğallığı işenç kılışlan. Şu sebeplik adam işini ço bu talim terbiye ve tedrislen şunun başladı dedi. استقطب دام الله في وقت قصير كثيرا من الطلبة من الأنشطة التعليمية المخططة في إطار منهج أصول جديد، الذي بدأه في كشغر، ثم فتح تلاميذه مدارس جديدة في مناطق مختلفة بتركستان الشرقية، وألف دام الله كتبا باللغة العربية والأيغورية موافقة على منهج تعليمي على منهج تعليمي أصول جديد. ومع تطبيق هذا المنهج نما بين علماء تركستان الشرقية فكرة التعليم العلمي والديني، وهما كل لا يتجزأ. استقطب yana damolla kısa vakitçe üzerine nait faaliyetçan, ilmi ve faaliyetçan taliplerinin çoğu dikkatini tattı. İstakta bergen bir işlerine nait köngül bölde, ona dikkatini tattı degендek ma'no etken. Keyin nait planlık eperilgan üzerine okutuş bu faaliyetlerle boğan faaliyetlerge çoğu üzerine nurgun okuşlarının dikkatini tattı. Yeni şu nimede usulünki ramks içinde ep bağın erkitidin özününki nim boldu damollam bu bulanın dikkatini tattı. Ki başkan damollam onu kışkırdı. Anından keyin u kishininki Abdulqadir Damollamның şagirdlari uchun yana bir qancha o'xshamagan Turkiston tuproqlarida o'xshamagan rayonlarda uchun yana bir qancha maktablarni ochdi. Ve bu Damollam bunu da Arap dili ve Uygur dilinden nurgun kitaplarını yazdı. Muş yeni usul talimatıga uygun halda. Muşu sesimle maslaştırışlan, emilleştirişlen terakki kıldığı da nimene Şarkı Türkistan ölmalı arasındaki fikrini terakki kıldı. Mesela okutuş, pedagog alakadar talim terbiye ilmi ve dini talim terbiye fikrini çok terakki kılıp üstledi. Bu ikisi olsa mesela ilmi ve dini talim terbiye bu ikisi her biri bir-birinden çıkandakça ağrımaylagan bir-birisiga to'ldiruvchi bir-birisini lazım tutuşlardır. Bunu herkes bir-birisini ağrıvatmay Şarkı Türkistan ulamoları arasında bu fikirni adam ösüydü ve terakki kılıyordu. ورغم من الدعوى أن الدين خرافة وأنه أفيون الشعب التي قام بنشرها الصين الشيوعية بين الطلاب في المدارس باجتهاد وإجبار، فلم يقم أحد من تركستان الشرقية في وجه الإسلام ولم يتأثروا بهذه الدعوة. Dava şundaq tuğan turuqluq, çoğum din degan xurofot. Din degan xalqninki zarlaydigan bir zarlik chikim deb buni nashr qilishga tutdi. Kim? As-Sin shuyuiyya kommunist jungo davlati.
o'quvchilar aro maktabda nim bilan deganda biz besim ishlatishlan majburlashlan. Şark Türkistan'dan hiçbir kimçi bu nima qilmadi falam yaqum ahadu min Türkistan şarqiyya fi vajil islam ve lem yetaasaru bihaz dava. Hiç qanday bir odam bu İslamiyet'in yüzü qartib bunun uchun bir kim ondan tumidi buni qarshi maydonda va bu xil davo bilan bu xil har xil tuhmatlar bilan ta'sirlanmadi. على العكس بعض المثقفين التركسانيين الذين صنعتهم الصين في مدارسها رأوا أن عبد القادر من حيث نظرته المتقدمة وجسارته المتوقدة بمثابة سلطان بغرا خان وذكروه بمدح وثناء لخدماته الكبيرة في سبيل الدفاع عن الهوية الأيغورية. İş undaq ular ekşpiç uyaqtursun. Bazı nait ziyalıyla, Türksallık bazı ziyalıyla ulanı Cumhur hükümeti yüz bulmuş hesap çıktı. Yüz etildi. Yüzü mındaq mümkülde pariş kılgan bazı ziyalıyla. Yüzü mekteplerinde. Nimdi işi ular. Hakikaten Abdülkadir Damallam yüzün bu nait bir fikri, nait en ilgar bizden pikiri ve yüzün çoşunluk lavıldap doğan o türek cesareti bilen bu adam Sultan Buğra Han'ın orniki ve adam gelmez mi o dep ola o damıllamga medhi etişti ve sana rahmet etişti. Nim için o adamınki naiti katta hizmetin cehdeden Uygur milletininki kimliğini müdafaa kılış da değil. الأنشطة التعليمية التي قام بها عبد القادر ضمن في غضون مدة قصيرة والوعي الديني والقومي الذي غرسه لدى الشباب أغضب الصين ومعاونيها. İlmi faaliyetle yani Abdülkadir Damollam yapılan kısa müddet içinde Abdülkadir Damollam yapılan ilmi faaliyet ve nime ve dini an ve millet eni ki damılan bu an ne yaşlarınki kalısıga tikken şu an e, Cumhur hükümetiyle onunki yardımcıları Rus o bularını biraz beşine atıp koydu deydi. واستشهد عبد القادر دملان في بيته بيد مؤذن جامع الحي الذي اغتاله بأمر من قبل الصين في أغسطس سنة 1924 ميلادية. Damallam yüzün üyde aşağıya Şurray'ınki camisi aş mahalliniki camisindeki muazzinin kullanıcı şehit kılındı. O muazzin o kişini iqtiyal kıldı da Cungu tarafından boğan bir buyrukla 24. yılıydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah yetkayrını cennetten kıysun, makarını âli kıysun inşallah. Muallafatuhu o damallarının ki muallafat eserleri, kallık yazmaları, yazılan kitapları. كتب عبد القادر دام الله كتبا بالعربية والأيغورية في مجالات مختلفة ألف بعضها حين رحل لتحصيل العلم وبعضها الآخر في بلده كشخر مثلا كتب أثره المسمى بعقائد الضرورية أثناء تدريسه في سمرقند وأوبا. Damallam'daki kaldıgan kitapları. Damallam nurgun kitaplarını Arapça ve Uygurca yazgan bulup her xil basqıçlarda. Onun bazısını ilmi o'qish jarayonidagi safar ustida yozgan va uning ba'zisini o'zininki do'l tug'an Qashqarda yozgan. Masalan, aqoid zaruriya bilan atalgan o'zining bu asrnichu Samarqand va Opa'da o'sha mudarris qilayotgan mushu vaqtda yozgan deydi. وفيما يلي ما كتب عبد القادر دامولان في مجالات مختلفة. Tevende Abdülkadir Damollam yazgan nimba tevende Abdülkadir Damollam yazgan muallafatlar var.
va o'xshashmagan majolatlarda. O pima yali ma kataba. Pima jar majrur zarf xabr muqaddam, jar majrur xabr ma mubtadai muaxxar. Tavanda Abduqodir domlam yozgan narsa va nima u qaysi mazmunda o'xshashmagan mavzularda. Birinchi aqoid zaruriya, ikkinchi ibodat islomiya, tajvid turkiy, javohirul iqon, nasohi amma, irshadul muslimin, miftahul adab, mush o'qiyotgan darsimiz mush kitobni o'zi. Kulliyat muhammas, sharhul amali, nasoihul atfal, bidayat sarf, hidoyatul nahviy. Vatanimizda bor mesela hidoyatul nahviy degan kitoblar bordi. Hammasi shu nega sintaksga aloqador, ya'ni nahvga aloqador. Ilmul hisob, ilmul jug'rofiya, munoqashatul favakih, naytdi huzurliq. Odam yoqadigan talish tortishlar toki mevichiva bo'lgan bo'lsinmi, masalan mevchiva odamga yoqadigan o'xshash qiziqarliq huzurliq parang huzurliq talish tortish munoqashatul favakih. ومع ما تذكره المصادر المختلفة من مؤلفات كثيرة لعبد القادر ضم الله فإن أكثرها لم يظهر للناس بعد ولم يبذل أي جهد يظهر هذه الدراسات، فنحن نقدم للقارئ في رسالتنا هذه من مؤلفات المؤلف كتابه المسمى بمفتاح الأدب لفهم كلام العربي الذي نشر عام 1328 هجرية يساوي 1910 ميلادية. وإثره جواهر الإيقان المحتوي مسائل التوحيد والمطبوع في شهر محرم العام 1328 هجرية. o'xshashmagan manbalar tilga olgan narsa qaraganda damollamninki nurg'un asarlardan uning ko'pinchisi insonlarga oshkor bo'lmadi va ولم يبذل أي جهد ومش derslikni ham izhor qilishga hech qanday bir ولم يبذل yani tirishchilik ham ko'rsatilmadi. Biz o'quvchi uchun bu risolada nima deyilsa bu muallifniki muallifotlardan bo'lgan o'ziniki Miftahul adab li fahmil kalamil arab deb atalgan muallifning bu kitobini o'quvchilarga sunmoqchimiz. Buni Hijriye 1328 yilki 1000 miladiya 1910 yilga to'g'ri keladi. Mush vaqtda nashr qilgan deydi. Buning oqsitla bu Miftahul adab li fahmil kalamil arab deganga ulab uni oqsitla Javohirul Iqon degan bu kitob bu hem sunumuz. Bu Cevahir İlkan öz koyluq ağıcı, öz ağıcı tevhid meselelerini dedi. Bu hem 1328 yılı, Hicriye 1328 yılı Muharrem ayda bunu çok kanda kılgan, bastırılgan dedi. Bu kişinki ahvalı kısaca şundayken dersimizin devamını inşallah keyinki ders devam kılırız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.